Taring dir nyentung di sensi nange pemi yong la tsamdi tashi dile shu ani de la yobe kwa namba ni jamyang pyo ki rikshung jezing kangi loptuk nyingba re ani kona ngi ngoma pyo ke tsawa ne kingi yoma re ani tanda kona nso pyo ke ki tokne penchun chandi nangwe nyentung jik sikro nang. नमस्कार म सुमन सिंह तामाङ आज हामी मञ्जुश्री तिब्बती भाषा एवं संस्कृति केन्द्रमा छौँ संस्कृति केन्द्रको पेन्जोखाङमा छ भनौँ लाइब्रेरीमा त यो सानो एउटा इन्टरभ्यू जस्तो हो अनि उहाँ हुनुहुन्छ तासितेले लापुटोमाई अनि जाम्याङ phyogi reksung chejin kangi loptuk chiki तब सुरु गरौँ लकरा केना भेके फि ताङ नाङछोला खन्देस द तलाङ केजो donangi kola lapko jungna ngomang anjo phama nangla sabten chenangi yore ngayang danda pardu dinderang chegiyo di chene ta nangla kusocho phebdiyo phyogi ki chik khase tingbe dang martin dang shame dinde lapkido ani hama kochang te chergido dine te chelanga pecha lugiyo ni pecha ni nepali la thipe phep nga lugiyo diang denda khaya ko akho gimido di chene chamcham sungchola gomba dudi rimbuche sungpe chiki denda chawani hakko gimido tes semla ngochadabo dinde yongido ani nga phyokedang phyoik 개구친김에 대성장 나 다 장고 삼네 만주시라 영바이 네 케랑들이 베이상가 만주시라 뭐니 서글로 왔는데요. 되게 네 가봐 뵙는 가르쳐요. 되게 자 네네 베이단 벽에 장야 룩 같이 보소. 벼익 장야 렐라부도 부처링보 고기민도 이내 벽에 장야 라테스 두처 고기도 카렌시나 끼게도 깨자시도 다초 past tense, present tense and future tense lates kalikagido desongchang yunringbo korsung ngaga 네 대링처럼 그 입체 대선상 나버네 the loknang thake ada mixek ya ba nga magepna thongi mindu 이거 nipa rituk sosoi dungel chi thaktu sampa la thuk thangpo ngelwala dechen chopge yopale changel geni yang shoni rimpa sin hopne hoptu nar mepala mathu ki phardu khangpe thokso sin chene yopa yinla dedak thamche kyang sidang khoryuk thamche gargi chak sek tabui thokpa chamka shakpa chamgi dewar ngonpa yang mepar meche pharwe long sindu bel chawa khona hin dele thangpo yangsoni chaksegi sashi teng dak me pharwe
Stongdong Yalwe Semchen Kawadang Uyuk Chuk Patabu Tangme Paleki Wangi Len Chitu Dute Deta Kyang Penche Di Sedangi Legi Pangpe Dei Chepa Gyutunle Tamche Kyang Da Misawo Tongwa Tabur Penchun Kongcho Semke Te Tapana Legi Tulpe Choncha Samge Mikya Patak Taktu Lompe Chiki Chikla Dekne Tamche Kyang Sising Namkhale Yang Sopar Gyurchi Chepe Dadak Matak Tamche Yang Sote Ngar Sin Tapas Sok Sisho Rime Chepe Dumelbaho Checheni Milo Ngapchu Rela La Gelchen Rik Si Chakchig De Sumchula Dawa De Chungi La Khor Chikpe Le Lo Ngapgela Nyalwa Yang Soi Shogi Chak Shakchig Deta Chipe Shak Sumchula Dawa Dang Dawa Chungi La Khorlo Chepe Ranglo Ngapge Pardu Dungel Nyong Wahu Nipa Thik Nakni Chaksegi Si Tengdu Sinje Leken Namgi Nyalwe Semchen Dei Malu Simchen Dei Lu Gel Dumtar Gel. That's okay. Anyway, 이 진짜가 가기가 그 장난배. Tepa Tangbo Kakani Jangche Lo Kase Jela Anye Jelam Isinabui Namtal Ani Di Jela Peshung Lopte Ngape Chupe Dumbe Gepe Gupe Chupe Jinda Chupe Pardu Tep Changma Lok Charangi Di Jela Kunsangba Meselung Yang Lok Chapai. 네. 페퍼만 보 순서는 백합라 한국의 민도 납기도 그런 계속 같이 kengi도 Sungse nang pekap la nga gyacha geju gupchu cham singiyo na nyesem la yang hige jangpe chela chigi denda hakope chela pepa mangpo sungse nang pekap la hakogi meto dinde nga sangiyo 야 내내 뭐 디와 타마 자연 백기를 생각 기 제거라 제거라 가게라기요 sorry 잠양 벽에 릭숭 제진 강라 영내 nga sungseteya shaprathapya setangya changma 장기요. 아니 어렵게 만들면 사네. 자명 벽이 렉숭 제진강 हामीहरूले दार्जिलिङमा तारा होटल भन्छ अनि मन्जुश्री पनि भन्छ अनि या तारा होटलमा यता पुरानो तारा होटल या अहिलेको मन्जुश्रीमा टिबेटन भाषा टिबेटन अक्षर अनि सधैँ टिबेटन संस्कृतिको बारेमा सिकाइन्छ र यहाँको जति पनि लोकल हाम्रो बुद्धिस्टहरू भनौं तामाङ शेर्पा गुरुङ जति पनि यो टिबेटन अक्षर पढ्ने इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईहरु मन्जुश्रीमा आउनु भयो भने यहाँको फीस पनि एकदमै कम्ती छ पहिला हामीहरु पढ्दा 100 रुपैयाँ मात्र थियो
अहिले अलिकति बढेर 300 रुपियाँ महिना भएको छ र तपाईहरु आउनुभयो भने टाइम दिन सक्नुहुन्छ भने आफ्नो अक्षर संस्कृति भाषा तपाईहरु चिन्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरु यहाँ आउनुभयो भने तपाईहरुलाई स्वागत छ। एकदम थ्यांक यू धन्यवाद भाइ राम्रो